الفاتحة ورحمة الله بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعطي نعمه كافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والوالدين وارحمهما كما ربيانا صغيرا.
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah, di dalam rumah saudara kami ini Pak Haji Kasim, ya Allah, kami menadah tangan, ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunkan segala dosa kami, ya Allah, dan dosa kedua orang tua kami, ya Allah, dosa keluarga kami, ya Allah, muslimin wal muslimat, ya Allah ya Rabbul Alamin. Ya Allah, kami masih ingat, ya Allah, di sini juga kami berdoa semoga Pak Oyon dan Pak Hamzah terpilih jadi bupati, ya Allah. Ya Allah, hari ini telah Engkau nyatakan, ya Allah, beliau menang, ya Allah, beliau jadi bupati kami, ya Allah. Ya Allah, berikan kesehatan, ya Allah, lindungi beliau, ya Allah, mudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya, ya Allah. Mudahkan segala urusan janji-janji beliau, ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jaga beliau, ya Allah, panjangkan umurnya, ya Allah, berkah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, mudahkan, ya Allah, segala urusannya, ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, Engkau telah pilih yang kami pilih, ya Allah. Ya Allah, Engkau telah memilih Pak Oyon dan Pak Hamzah jadi bupati kami, ya Allah. Tunaikan segala janji-janjinya, ya Allah. Mudahkan, ya Allah, selamatkan beliau, ya Allah, di dunia dan akhirat, ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Engkau maha segala-galanya, ya Allah. Engkau maha segala-galanya, ya Allah. Mudahkan, ya Allah, mudahkan bupati dan wakil bupati, ya Allah, untuk menyukseskan Kabupaten Aceh Singkil, ya Allah. Ya Allah, mudahkan perjalanan beliau, ya Allah. Mudahkan perjalanan bupati dan wakil bupati kami, ya Allah. Bantu mereka, ya Allah, bantu mereka, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, siang malam kami berdoa, ya Allah, semoga beliau terpilih jadi bupati dan wakil bupati, ya Allah, sehingga mudah membangun jalan kami, ya Allah, jalan Singkoh Rimau, ya Allah, itu yang kami idam-idamkan, ya Allah. Mudahkan, ya Allah, mudahkan beliau membangun jalan kami, ya Allah. Mudahkan, ya Allah, mudahkan, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz tadi yang telah membacakan doa kepada kita bersama. Hidup terus.